Апаручу аттан Русеви. Atene'nin kaşında beşik termep bar bolğun, gökömeren suusunday bul turmuşta şar bolğun. Lay ушул 2 жашка жаратканым Naristeliğin gülküsün bersin, güldüm bürüm bersin, eğlenin meğlin bersin. Kudalar, gelizler altında bizim kudalar, bana bizim canım kudalar. Ağayın yurtum suyuncu, uşul mer kuldu törögön, ak beşik hep bölögön, kıyşayıp kalsa çölögön. Çürük bolğun günüm istesem, çürüğüm oydayım. Daylar çıksın bilip bilip, damada hırgap jatkanda, çakıra mırgap, çakıra mırgap, çakıra mırgap jatkanda, jakşele görün, jakşele görün, jakşele görünmezindi. Söyleşpeci raди Boga, kalo dilek aytılsa, Alaqsыбай угуп койду, мына кудалар чыкты, кало dilek айтам деп. Ошондуктан сүйлөшпөчү, ошондуктан Алaqsыбай келет. Кезек сизге да келет. Пожалуйста, сүйлөшпөчү, сүйлөшпө. Мен деги чыкпала, конечно, сүйлөшпөгүлөчү, пожалуйста, Вау! Шикарный голос. Не продавайте свой голос, Байгезе. Там шикарный голос. Жап-жаш болуп конкурстарга аттын башында. Öyle konuştu bitmedi. Çaycı da sınırdasın he? Kaçta çay mı? Kaçta çay mı? Как-то başka bir şey olmadı öyle olmadı. Побыстрее, побыстрее. Кто не успевает, тот выбывает. У кого не так получилось, Игорь, ты сам согласился, да? Молодец, да. Эй, мы, Майке? Все-таки слишком могут к этому. Молодец. Hala canım ben hiç kendin var çıkıp besin hazır ya bundan ne? Ой, Игорь, ой, молодец, ему нравится уже, да. Да. Уже спокойно, давай отпоем уже. Да давай, очередь сенде de отпоем. Так. Siz atqa min olğansız mı diyeyim yani? Yine motosikl gördünüz mü? Yine motosikl. Sizdeki qanday çıqadi? Wow. Sizdeki hiç? Sizdeki mafya, o mafya. Ecege cırgaşa, bilese dağırdaşa, ayaş ayaş, ayaş bana. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Окулада сторогим чыгат сахнага,
Çıkkılaların son bilip Hagim çıkat desinler ben aytayım. İki yaşlı dostlarım. Bayramçı Malacoş, Aydan'ın kurguları, gruppalaşları, dostları, hocalar, benim kulluk dostları geliktir. Dostlar, urmattu appa eniler, urmattu konuklar. Men sizge kutuktayım. Мероприятие огонь. Sizge ата-энелер чоң рахмат. Аттанып үйдөн чыккыча алтындан жериң чачылсын. Аттан үйдөн чыккан соң айда бир багың ачылсын. Күрмөлү үйдөн чыккыча күмүштөн жериң чачылсын. Күрмөлү үйдөн чыккан соң күмүштөй багың ачылсын. Үйіңіздерге аман есен жетіп алыңыздар. Барыңыздарға терең растық білдірейміз. Бар болыңыздар. Ушундай тойлордон көрүшөлү.